ngapain bang? Mau kemana? Ini dia si gondrong. itu panjangnya gitu, jadi dimudahkan gitu aing manjatkeun doa mah. Kita sama-sama membacakan Al-Fatihah dalam hati, berdoa, dipersilakan. Iya tuh, guru. Ketok, palo. Didinya di depan. Mana? Ripuh pisan lur, apalagi mah aing pengen digebukan ke 7 orang.
pernah apalah itu, yang penting kita nikmati saat perjalanan. Siap.
bercarager. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah satu. Mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Berbangsa satu. Berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Menjunjung tinggi bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Salam lestari. Salam lestari. Merdeka. Merdeka. Takbir. Buat kalian yang mau, jangan lupa follow IG kami Palu_Bandung. Ya guys, jalan.
our day ones. 2 middle fingers for the haters. Life's only getting greater. Straight up from nothing we go. Higher than the highest skyscraper. No little league we major. The proof is in the paper. We put the good in the good in the good life. We put the good in the good in the good life. We put the bad in the Suara manuk kayak gini nih. Ini gak ada di Bandung ini. Ini suara manuk apaan ya kira-kira? Ini buyur, Bang. I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now, so you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them ordering